Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu kuongera dosi kwa mbele dhainya chia rokere. Mwankadha mugwanja chia mudenya. Obango jori tetemesha extra. Ugwatani tena Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhuka na jua Rainbow. Indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna pinge ukoro Sisi ndio machampe, sisi ndio machampe. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia boega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya toto turiongire obisines yetu ntukosya kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwa mbire dhaidha tocharo kiri mwanka dhakenda chia muthenya. My name is Irene Ndiga, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenyantata onkoroki turiongera dhimo kukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana otoriongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana ototomere email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto gyako na tukombithie gugikinyaneria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaja ni untubu wako wagerithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwagojo muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.